dragi naši pratitelji širom svijeta. Evo nas danas ovdje u našem domu iz razloga jer ste nas baš vi vašim komentarima motivisali da vam se na trenutak javimo odavde iz naše kuće, iz naše kuhinje i da vam na trenutak prenesemo dio naše ramazanske atmosfere. Vi nas ovih dana u toku Mubarek mjeseca Ramazana pratite na nekoliko televizija i mi smo vam na tome jako zahvalni. I naravno pratite nas svakodnevno na našem YouTube kanalu, pišete nam kao i uvijek predivne komentare, hvala vam na tome. I kao uvijek mi moramo da vam se zahvalimo na svakom napisanom slovu, na svakoj napisanoj riječi, jer vi dobro znate koliko nama znače vaši komentari i to druženje. Vidite da vam na svaki komentar odgovaramo, to je nama jedno veliko zadovoljstvo. A najviše ste nam u toku ovog mjeseca Ramazana pisali da vam nedostaje Ramazan iz našeg doma, onaj naš ambijent, ona klima odavde, tako da kažem. I danas smo se, moj Mitko i ja, budući da večeras imamo goste na iftaru, na večeri, riješili smo da vam baš taj dio atmosfere na neki način prenesemo i da se kratko družimo sa vama. Ono što vam želim kratko reći jeste da je danas i naša snaha tu. Ona je tamo oko stola, ona to sve fino dekoriše, ona je uvijek tu kad nam dolaze gosti, pritrči da pomogne. Nećemo vam prikazivati hranu, razloge već znate, o tome vam često govorimo. Mi smo YouTube kanal koji dijeli rado tradicionalne recepte i ove druge, ali nerado prikazujemo ono što mi jedemo, ono što mi u kući služimo, naprosto iz razloga što smo svjesni činjenice da širom svijeta, ne samo u toku ovoga mjeseca, nego inače, mnogi nemaju ni komad hljeba za iftar, za ručak ili večeru i mi to poštujemo, tako da se nadam da ćete da uvažite naše obrazloženje i navikli ste već i kada snimamo recepte, onda je to isključivo samo to jelo i ništa više. A sada, dragi naši, bujrum u naš dnevni boravak, da vam kratko pokažemo kako je to kod nas u toku mjeseca Ramazana. Dekoracija je nešto drugačija. Mi smo pokušali da svu tu ramazansku ljepotu, sve to što nam Ramazan donosi, da i mi na neki način damo svoj doprinos kako bismo se mi u našem domu što ljepše osjećali. Na našem stočiću ovdje u dnevnom boravku, ovo je trenutno ramazanska dekoracija, inače je to nešto drugačije. A što se tiče zidova i slika, tu nismo ništa mijenjali. Tu je ta naša slika, ovdje je detalj iz našeg rodnog Novog Pazara. Pokušali smo da preko nekih detalja unesemo u naš dom komad domovine, komad rodnog grada odakle dolazimo, gdje smo rođeni. I ova slika ovdje koju je inače naslikao poznati Novopazarac, slikar Muharem Redetinac Raf, je slika Antun Alem džamije, te novopazarske ljepotice za koju sam sigurna svi vi, dragi naši, koji ste makar jednom bili u Novom Pazaru, primijetili ste ovu ljepoticu koja je inače simbol Novog Pazara. Za tu džamiju sam emotivno vezana, u njoj sam kao dijete pohađala časove vjeronauke i dan danas se sjećam svog prvog učitelja. I još jedna stvar, kada sam upoznala Mitka, u toj džamiji smo i vjenčani. Tako da
ta nam slika jako znači. Inače je slikana po jednoj originalnoj fotografiji, vlasništvo porodice Iković, zato što je slikana iz pravca bašte porodice Ikovića, jer se harem džamije graniči sa njihovim dvorištem. I budući da je moja sestra udata u tu porodicu, ja sam, kako bih vam rekla, u ovoj slici pronašla toliko tih nekih ljepota i eto, ona je dio našeg dnevnog boravka. A sa moje lijeve strane je također jedna Rafova slika, po meni puna emocija, podsjeća me na rod moje majke i na mnoge izbjeglice, na one koji su nekada napustili svoj dom. I ja u ovoj slici vidim taj posljednji pogled na kuću, na dvorište i ova mi je slika nekako puna rastanaka. A budući da je rod moje majke još ranih 60. godina otišao za Tursku, ona je ostala sa svoje dvije sestre sama. Ja jednostavno u toj slici, kao što rekoh, prepoznajem tu čežnju za domovinom, čežnju za svojim domom. Ono što sam kao dijete često slušala od rodbine moje majke kada bi dolazili u posjetu. I te priče su mi dan danas, ozvanjaju mi ušima i u toj slici prepoznajem svaku riječ i svaku suzu prilikom tih rastanaka. Ne znam šta bi vam još toga rekla, osim još par nekih stvari. Vi ovdje na stolu vidite i ove slatkiše koje mi donosimo iz našeg Novog Pazara. Gledamo da i kroz te sitnice našoj djeci dočaramo ljepotu rodnog kraja, ljepotu domovine, taj osjećaj da je svoje najslađe, najukusnije i najljepše. Pored svega ovdje što imamo, mi opet i ipak i uvijek živimo u ubjeđenju da je najljepše ono što je naše i da je najljepše tamo gdje smo rođeni. Pa zbog toga i ovdje u ovoj našoj biblioteci, među ovim knjigama, ima najviše onih koje su vezane za našu domovinu, za naš rodni Novi Pazar i naravno nama to puno znači. Evo, dragi naši, Bina vas je malo provela kroz naš dom, kroz našu kuću. Ja sam bio s druge strane kamere i bilo mi je jako interesantno, a nadam se da je i vama bilo isto toliko interesantno kao i meni. Čak sam i uživao, iako nisam stranac u ovoj kući, sve mi je poznato, ali ona je to na jedan lijep način odradila, tako da je i meni bilo jako zanimljivo. Jesmo li sada odradili što smo htjeli? Ja ću još da dodam da se ja uvijek osjećam ljepše i sigurnije kad ovako mitko sjedi pored mene. Lakše mi je kada je naša cijela ekipa Biljinog Sahana uključena kada nešto snimamo, jer kad si tu sigurna sam i neka mi je pozitivna energija dolazi od tebi, ja bi sad mogla do sutra ovako da sjedim i da pričam. Jeste, samo što ja ne volim sjediti s ove strane kamere, vi to znate, ja sam to već nekoliko puta rekao, veliki problem. Ali nekada moram, nemam izbora. Mi smo, dragi naši, kao što Mitko reče, pokušali da makar na trenutak sa vama podijelimo dio ove naše ramazanske atmosfere ovdje iz našeg doma. I naravno da na neki način odgovorimo na vaše komentare, Mitko, i to našim pratiteljima dugujemo. Vi ste nam, dragi naši, svakodnevno u vašim komentarima pisali da vam nedostajemo mi, u smislu da vam nedostaje naša kuhinja, Ramazan iz našega doma, a ne iz televizijskih studija. Mada moram priznati da je i za nas bilo... Pa ovaj Ramazan je bio nešto novo, ne samo za naše pratitelje, već i za nas. Jeste. Znači, ti si bila u studiju Televizije 5, snimala si ramazanski program, ja sam odmarao, uživao. I nadam se da se našim pratiteljima da se svidio program koji je proizvela Televizija 5.
Meni lično se jako dopao, mislim da je jako profesionalno odrađen, ali razumijem naše pratitelje koji su u komentarima izrazili želju da vide naše stare priloge, odnosno naše stare scene, ambijent iz naše kuhinje, detalje. Tvoje kadrove. Jeste detalje koje ja snimam. Biće toga puno ako Bog da i dalje, nakon Ramazana. Ja bih još dodala da smo se vratili kući puni lijepih utisaka, stekli smo nova poznanstva. Apsolutno. Mitko je koristio svoj boravak u tom studiju i usavršavao je svoje znanje oko tehnike. Čim smo došli kući, to je pokušao da prenese i na ostatak naše ekipe. Tako da ako Bog da inšala, nakon mjeseca Ramazana bit ćemo u našem starom ambijentu, možda još jači, možda još kvalitetniji, naravno zbog vas, jer vi dobro znate koliko nam znače vaši komentari, vi dobro znate da smo mi u stvari ovdje zbog vas, jer samo zajedno smo ovo što jesmo. Tako je. Ja samo da se podsjetim još jednom tog našeg gostovanja u Sarajevu, da se zahvalim ekipi sa kojom smo sarađivali, divni momci, divna ekipa, profesionalna i zaista bilo je zadovoljstvo raditi sa njima skupa. Tačno. I mitko još samo da našim dragim pratiteljima kažemo da se ako Bog da vidimo nakon ovog ramazanskog serijala opet u Binjinom sahanu, u našem utvaku, u našem starom ambijentu. Mitko sa svojim kamerama, sa našim momcima, svi zajedno, ako Bog da. Jeste, i da napomenem da nam se približava jedan jubilej, a to je jubilej 5 godina rada kanala Binjin Sahan. Morat ćemo nešto skupa sa vama da odradimo, da obilježimo taj jubilej i na našu, a nadam se i na vašu radost. Ako Bog da. Mitko je pun iznenađenja, ima jako lijepe ideje. Nekad nam samo fali i vremena, ali kad se potrudimo, sve se stiže. Vama još jednom hvala na komentarima. Pišite nam, dragi naši, kada god imate vremena. Vi dobro znate da svaki komentar pročitamo sa puno ljubavi, a ono što je meni najslađe jeste kada sam ja nešto zauzeta u kuhinji ili kad nešto čitam, a Mitko me zove i glasno mi pročita neki komentar. I naravno ja se onda odmah uključim, čitam, odgovaram i zajedno uživamo u tome. A ja najviše volim kritike. Tačno. Nemojte zaboraviti da nas kritikujete, jer samo sa kritikama možemo biti bolji. Bravo, Mitko, to sam zaboravila da kažem. Kritikujte Mitka, kritikujte i mene slobodno. Mi smo tu za vas. Dajte nam ideje, pišite nam o svemu i svačemu, a mi smo tu da ispunjavamo vaše želje. Ako Bog da. Toliko za danas iz našeg toplog doma. Mi očekujemo goste, ako Bog da. Mogu svakog momenta da pozvone, jer mjesec Ramazan nije samo mjesec posta, nego mjesec i druženja i naravno mi nastojimo da što više gostiju u toku ovog mjeseca prođe kroz naš dom. Dragi naši, mi vas neizmjerno volimo. Puno vas selamimo, isto tako vas pozdravljamo i kao što svi znate, mi vam želimo svako dobro. Svako dobro i prijatno. Prijatno.